Jer ako to nije smisao življenja, čovjek se upodobljava životinju. A to je ono najstrašnije što možemo kod jednog čovjeka da vidimo. U crkvenim pravilima stoji da se 3-kratnim pogružavanjem u vodu krštava čovjek, dete. Škropljenjem ne, oblivanjem ne. Ja sam, nažalost, u manastiru, da ne pominjem kojem, video kaluđer krštava dete, pa pošto je malo odraslo, 3,5 godine otprilike imalo, ja sam se našao zato što je kumovao jedan grk, pa da mu kažem kako, šta treba da izgovara. Jer znate da tamo ima između ostalog korijeni se zapadu. Odreci se satane. Pa onda, jesi li se odrekao? Jesam. A sada se okreću zapadu na bogosluženju. To je ta nesretna novotarija. Ajde da što više izbrišemo razlike, a da nas jednom samo utopi da kažu, pa to je, vidite, skoro isto, to je isto. I na osnovu tih takvih štimanja, moram da kažem, da sednemo onda pa da kažemo, do 10. vijeka je bila liturgija ovakva, ajde da to usaglasi. Posebno je to pitanje, nastavljam da odgovaram na ovo. Dakle, krštenje se 3-kratnim pogruženjem u vodu. I ta je simbolika poznata i zna se zašto se to čini. Što se tiče tajnika, imena. I, tako reći, nema broja redova koji su iz utrobe Rimokatoličke crkve iznikli, najstravičnije jezuitske, osnovan 1540. godine. Šta je sve taj red jezuitski počinio po pravoslavnoj Bosni? Uzmite mesijanizam Petra Kočića od Budimira, negdje 1969. godine objavljeno. U tom radu Petar Kočić je veličina jedna, mada su se pojavljivali i osporavali zato što nisu shvatili njegove poruke. On na jednom mjestu kaže, a to je vreme Štrosmajera, koji govori na Drugom Vatikanskom koncilu i kaže da ove ljude na Balkanu uvedemo u višu kulturnu sferu Evrope. Isto što i danas kaže. A Petar Kočić, pravi mesijanizam u njegovom tekstu, navodi ovakvu izreku kod pravoslavne crkve za jezuite, koji su neviđena zlačenja. Crni ljudi u bijeloj koži. Tajni katolik je bio i Rugova. Tajni katolika ima u Rusiji. Tajni katolika ima i u redovima pravoslavnih crkva. Neki se pritajeno nalaze u okviru pravoslavne crkve, a neki otvoreno. Ne kriju to. I smatraju da je to u duhu vremena. Jer sva kretanja u svijetu, ujedinjenje Evrope, globalizacija svijeta, zahteva od nas da se počinimo jednom crkvenom poglavaru. Jer zato su zaključci čuvene Ravenske te skupštine 10. po redu, a prethodna je bila 2006. u Beogradu. I sljedeće će biti 11. po redu u Beogradu 2009. godine. Obavijene velom tajnosti, uglavnom. Ali sada se postiglo nešto što je krupno. Šta? Potpisali su pravoslavni
da poglavari u pravoslavnim crkvama treba da znaju prvoga između njih. A taj prvi između njih, Carigradski, mora da zna ko je iznad njega. Sad to podsjeća na ono što je Papa Grgur VII u 11. veku, druga polovina 11. veka, izjavio. Kaže, Papa je poglavar sve svetske crkve. A onda ide dalje pa kaže, Papa je vladar sveta. Ta ondašnja, znači posle rastepa crkva, ondašnja ideologija, neprekidno postoji u različitim formama, treba da se proturi, prihvati, makar i silom. U to vodi jasno. Ali zašto? Zašto žrtvovanje istine radi opštih kretanja u svetu i težnje za tom globalizacijom? Bog je dao ovaj svet da bude šarolik. To je po promislu Božja. Možete li vi da zamislite zoološki vrt da kaže tamo vuk, recimo, ili lav kao car životinja? Ovde sada ja zavodim red. Ima svi da podsjećate na način mog življenja, mog rezonovanja i nikako drugačije. To je neprirodno. Zato ustaje sva priroda i buni se protiv takvog nametanja nasilja u čovečanstvu. Gatrin ili ne znam šta. Buni se priroda, jednostavno buni se priroda. Tih tajnih katolika, gdje god treba, niču. A ja se pitam, zašto su tajni? Koji je razlog na neko tajno delo? Zašto su tajni? Pa da ne razvali crkvu. Pa da bi mogli da rade to što rade u tajnosti. Kada lupeš dela? Noću. U Evanđelju kaže. Pa lupeš noću, da ga ne vidi, da se skriva. Iskren, čestit vernik, nema razloga da se skriva. Što bih ja skrivao? Da pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogima se to ne sviđa što ja ovakav kakav jesam pripadam, ali preko Božje volje. Mene niko nije pitao kad sam rođen. Niko me nije pitao gde želim da budem rođen ili kada želim da budem rođen ili u kojoj veri želim da budem rođen. Niko to čoveka ne pita. Ali ako je to Bog meni dao tamo, i ja se nalazim u toj veri, i istražujem tu veru, i prihvatam cijelim bićem tu veru, zašto to nekome smeta? Ja time koga ugrožavam? Onoga koji hoće da me napravi drugačiji. A ja ne dozvoljavam da me neko pravi drugačiji. Nije to pozorište. Jedna od osnovnih normi jeste da saborski upravljanje crkvom dostigne tako jedinomislije, takvu slogu, kakva postoji u Svetoj Trojici. I to su u jednom pravilu izričito kaže i ponovljeno, to je pravi sabor. To je pravo ustrojstvo i upravljanje crkvom. Ne da se mi sada gložimo da li onaj tamo na Kosovu pravilno uradio, što nije dozvolio da rušitelji svetinja srpskih budu i oni koji će da to renoviraju neprirodno. Neprirodno. Pravo je. Ali svi su gratnuli da mu kažu da nije u pravu.
i hoće čovjeka da satru upravo zato što se bori za narodnu, pravoslavnu stvar. Narodnost. O pripadanju određenom narodu, koji se zove srpski narod. Neko se stidi da kaže da je Srb. Država se stidila pa kaže mi smo građani. I danas. Pa kako građani kad smo Srbi? Srbi, nosimo te državotvorne ideje. Ko je stvarao tu državu nego Srbi? Ko je branio tu državu nego Srbi? I dođe na jedno neko vreme, taj koji je rušio tu srpsku državu, nije je podnosio, ima prođu u ovoj državi. A zašto? Pa buni se, zdrav razum se buni. I opet kaže, daleko, veoma daleko od šovinizma. Veoma daleko od zvane, kako je to u zakonu formulisano, rasne ili verske netrpeljivosti. Veoma daleko od toga. Naprotiv. Nego da ne bi zlo narastalo. Bobu treba reći Bob, a popu pop. I svako nakaradno pravilo koje se uvodi, a često se uvodi, i to je u zakonodavstvu poznato još iz srednjeg veka, da grbavo pravilo grbavim čini i ono o čemu propisuje. Ne može od nakaradnog zakona, od manjkavog zakona, da se očekuje nešto zdravo. Marko je kemik, efeski mitropolit, koji je zastupao Antiohijsku crkvu. Kad je papa čuo, jer mu to bilo najvažnije, da je Marko efeski potpisao. Kad je čuo da nije, rekao je ništa nismo uradili. Prividno zaživjela unija, koja danas razara mnogim delovima pravoslavne crkve. U Ukrajini, u Rusiji, u Rumuniji. Evo, ja sam nedavno pomenuo javno episkopa Nata Nikolau na nedelju Marije Egipćanke ili Samarijanke, kako beše skoro bilo ovog leta, pričešćivao se zajedno s unijatima. Ne pravi više razliku. Rumunska. On je u krilu pravoslavne rumunske crkve, ali je sa unijatima se zajedno pričešćivao. A unijati su poprimali ne samo primat episkopa rimskog, da je vrhovni poglavar, sve su u suštini svodi na to. Priznaj ti mene kao vodeći. A mene to podsjeća na ono, kad je Spasitelj bio u pustinji, 40 dana ga posti i dolazi gladnog da ga kuša sad. I između tih ponuda, kaže, vidiš sva ova carstva, sad ću ti dati, samo mi se pokloni. A šta Spasitelj kaže? Idi od mene, Sotano, jer piše, Gospodu Bogu služi i njemu jedino. Dakle, vlast, para, gordost deformišu čovjeka. Ne kaže se uzalud, daj mu vlast, vidjet ćeš kakav, ili daj mu para. E sad, ako neko hoće nekoga da iskvari, stvarno neka ga nadari para. Nema lakšeg metoda, to je provereno, da postignemo da se neko izopači, iskvari, samo mu pare dati. I onda važi ona stara Grčka, da ja sa tim završim, ako
ima još pitanja u redu, ja volim da slušam pitanja i volim da me drugi podučavaju. Najviše sam u životu koristio imao od kritičara. Javno sam im u knjigama zahvalio. Nikada mi dobro nije doneo onaj ko me tapše po ramenu i hvali. Ali su mi dobro doneli kritičari. Neka im je slava za to i hvala, jer zaista su mi dobro učinili. Važi ona iz klasične Grčke. Svaki je čovjek dobar samo dotle dok se ne pokaže i suprotno. Neka je to rođeni brat, neka je to roditelj. Svaki je čovjek dobar samo dotle dok se ne pokaže i suprotno. A šta ima kvarljivije od čovjeka kad hoće da bude kvarljiva roba?